matawi, kwanza wanakalia matawi, na ndiko kabegu kenye kalikuwa kadogo zaidi. Kwa hivyo wewe usijione ni kama ya kwamba wewe ni mdogo zaidi Wanjiku katika mambo ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Nyaga unaona kukitokezea mhubiri akichipuliwa na Mungu anaongea na ujasiri na nguvu, na yule ndiye alikuwa anaonekana akiwa pale chini kabisa, lakini akichipuka hivi Nyaga anapeana ile neno mpaka watu wanaokolewa kupitia ile neno. Yule mhubiri anaongea, unaona mpaka watu wanakibirilia pale kujifisha pale na ile begu ilikuwa inaonekana ikiwa dogo, lakini wakati itakaposhipuka hivi inashipukaga na nguvu Nyaga mpaka watu hawaamini. Kwa hivyo ni vizuri tukaweze kujua ya kwamba Mungu anatupenda Wanjiku. Tena anatuambia kwamba ufalme wa mbingu unafanana hivyo. Je, wewe mahali ulipo ama mahali ambapo umekaa hivi, hebu jiulize kama wewe ni ngano yenye ilipandwa na ule mwenye shamba, ama wewe ni magugu mwenye alikuja kupandwa na adui. Usikubali adui akuje kuingilia. Na kama wewe ni magugu, ujue uko katika, utachomwa na moto, uko hatarini. Wewe ambaye ujue hatari iko pande yako. Tuliwaambia last Sunday, tukawaambia mtawekwa mawe ile kubwa katika shingo zenu na kuwekwa katika bahari yote. Sikiza, neno la Mwenyezi Mungu linasemaga ya kwamba yoyote anayekosesha watoto wa Mungu atawekwa mawe ya kisiagi kwa shingo na wekwa katika bahari. Wewe unahesabiwa wapi? Jamani, tunakujanga hapa tukiwaambia jijue, ujue ya kwamba unajua tunataka Wanjiku wajijue, msiinse kuenda kupelekwa kwa moto. Na ndio sababu tuliwaletea hii kipindi yetu, tunasemanga mjijue. Mbona tunawalilianga sana tukiwaambia wewe ujijue, wewe unao tuangalia. Sababu wakati umefika ule ambao Mungu Shetani amekuja na kupanda mbegu mbaya, ile magugu imepandwa hapo. Je, utawajua ana nini Wanjiku? Mungu anasema ya kwamba Yesu Kristo aliwaambia wacha ikakue pamoja. Kwa hivyo wakati unaona mtu amepotoka katika wema wa Mwenyezi Mungu, wakati unaona na Wanjiku mtu alikuwa mtu mwadilifu, alikuwa anaenda na njia zile mzuri, lakini unaona ametoka katika zile njia mzuri anaenda kwa njia mbaya, jua ya kwamba Shetani amepanda magugu. Wakati unaona mtu anaanza kukufuta zile vitu mbaya, anafuta bangi, anakunywa sigara, na mkuu mrefi, anakunywa dawa za kulevya, jua ya kwamba magugu lazima ipandwe. Adui alikuja na akapanda magugu. Je, tutafanya nini? Sababu kisoma hapo chini tu kitoka kwa mbeo ya karitali, tunapewa mfano mwingine wa baking powder. Baking powder unaambianga unawekwa tu kidogo Wanjiku, lakini nafanya ile unga ifure. Mbona Yesu Kristo alikuwa anapeana sana kwa mfano? Anataka tusitoke katika wema wake. Mungu Shetani asikuja kupanda magugu katika moyo wako, sababu moyo wa Wanjiku ni wa Mungu. Lakini Mungu Shetani sababu anataka kukutoa katika ile wema wake, unapata anakuja anapanda mambo mabaya. Wanjiku tulikuwa ushirika na yeye pamoja, lakini sababu Mungu Shetani afurahi, anakuja anapanda magugu kwa ngunyimi Nyaga. Nimeanza kuona Wanjiku si mtu.